morning guys, nalta karon sa Lanang Atlaya Beach Resort. So, di ko itulog karon, so it's just a quick dip in the beach. So, dili kay ko lang sa beach kay hugaw. So, pero okay lang for the vlog. With these pips. Okay, ito ka ng tao. So, quick lang din na vlog kay maulok mag-vlog kay daghang tao. So, I think against the light. So, mag-picture sa mi kadali. Tapos, maligo na ako. Ako dito. Okay, bye. So, time check, it's 7:17 a.m. And, nandun na sila sa beach, naliligo. Habang ako nandito pa, nagbabantay. Excuse my mouth. Kaya naakay itlog. Likod mo. Anong bilhin mo eh? So, hey guys, it's me, Raymond again. So, ganina kayo nag-beach me sa may Lanang Atlaya Beach Resort. Dili man kayo to social na beach, pero okay lang po, kay mura lang man po ng entrance. Tapos, okay lang po dito mag-chill-chill. So, karon kay maadumi sa Vista View, which is, ginapangita pa na ko ang direction kay wala pa ko kabalo asa. Then, mag-vlog day ko unya para makita niyo yung view sa vista. Ano daw to ka na over the view. Basta ka na naka sa taas niya, makita niyo ang city. So, to. I'm wearing polo, long sleeve with the pen shop shirt and my socks. Nike. So, mo lang. So, I'll see you guys later. So, kung narata sa Vista View. Oh my God, ang view.
nata karon sa Vista View. Gwapo kayong view as in. Nara. So, saka sa ta. Ay nanaka na sila. Wi-Fi dira. Alam man ta. Asa ta? Sa taas, mangitag. Sa taas daw, mangita daw table. So, we're going home. Saan tayo eh? Pag-maxima. Pauwi na. Uwi na? Today ends. Huli na may. Bye!